Maharishi je često govorio upravo da kada postoje određena žarišta, neki pojedinac može sa koficom vode to da nekako sanira. Ali kada se kuća upali ili kada se taj požar raširi, tada je potrebna struktura, ozbiljna organizacija ljudi koja se nekako udružuje sa istim ciljem da reši problem. I to se upravo sada dešava. Jedna takva velika grupa od 10.000 ljudi se formira u Indiji da na jednom mestu meditira svakoga dana u isto vreme. I mi ćemo to svi zajedno da ispratimo. To je grad, kako se zove? Hyderabad. Pored Hyderabada je jedno malo mesto gde će se okupiti 10.000 eksperata joginskog letenja. To su napredne tehnologije vedske. Objasnit ćemo to kasnije ljudima. I faktički oni će da prave, kako mi to zovemo, super zračenje. Jer kada se nervni sistem dovede u sklad s prirodnim zakonima, onda on funkcioniše na ispravan način. Kada imate 1% ljudi koji to rade na jednom mestu, ista stvar se događa samo za to mesto, društvo, državu i šire. Kad imate napredne vedske tehnologije, kao što Savez za TEM Srbije nudi, kao što Svetski savez TEM-a to ima, jer nam je Maharishi dao to vedsko znanje. TEM za publiku koja ne zna transcendentalna meditacija. Transcendentalna meditacija jeste. Onda je dovoljno i kvadratni koren iz 1%, ali ljudi koji rade te TEM siddhi tehnike. 1% čovečanstva u smislu. Tako je. U ovom slučaju to je negde bi trebalo da bude preko 8.000 tih vedskih eksperata, da bi imali taj kvadratni koren iz 1%, u ovom sada momentu i u odnosu na ovaj broj stanovništva na planeti Zemlji, s tim što će tamo biti oko 10.000. Sad, kao zaštitni faktor, znači da ima malo više. Jasno. Sad, rekla si Majo, dakle 10.000 ljudi koji će zajedno meditiraju. Koliko dugo vremena? Pa evo, to će da traje od 29. decembra do 13. januara, ali ideja je da se napravi trajna grupa. To je ideja. Jel? Koja zapravo ne bi prestajala. Tako je, ovo je jedinstvena prilika da učestvujemo u ovako velikoj grupi od 10.000. Naravno, ideja je da bude trajna grupa. S obzirom kakva je situacija u svetu, zahteva jednu trajnu grupu. Ali za početak da krenemo. Jer vidjet ćemo da nije jednostavno. Ljudi rade, imaju svoje familije, ali mislim da smo svi svesni i svi strašno želimo i pitamo se na koji način svako od nas sada može da pomogne, zato što smo svedoci situacije. Na koji način može da se prekinu ovi ratovi i kako da poboljšavamo situaciju. I to je upravo ova grupa. I ako vidimo da jedan pojedinac koji se bavi transcendentalnom meditacijom utiče otprilike na 10-ak ljudi u svojoj okolini, znači taj pozitivan uticaj harmonije on širi oko sebe, a ovdje smo pričali sa naprednim tehnikama, TEM siddhi, da jedan pojedinac utiče možda na 100 ljudi. Tada je to zaista neverovatno jako jezgro koje se pravi u Indiji. I to mora da ima efekat. I mi hoćemo isto da pozovemo i medije da isprate ovaj događaj zato što je jedinstven. Biće jako puno naučnika, jako puno i poznatih ljudi, umetnika koji će podržati ovako nešto jedinstveno u svetu. Pre nego što uđemo u te napredne tehnike, to definitivno volim. Jedva čekam da vas propitam malo za to, ali ono što me sad zanima, ko je zapravo inicirao jedan ovakav skup? Pa jedan ovakav skup je inicirao Svetski TEM pokret pod vodstvom doktora Tonija Naidera, on je fiziolog. I cilj, smisao ste čuli, Maja ga je navela, znači to je amortizacija negativnih uticaja širom sveta, jer se spirala negativnosti konstantno uvećava. A druga stvar je jubilej, znači 40 godina od kada je Maharishi napravio prvu takvu svetsku grupu, to je bilo 1983. godine u Iowi u Americi. Ovo samo ukratko za Maharishi, ko je on bio, pošto publika možda ne zna ko je. Maharishi Mahesh Yogi je indijski fizičar i mudrac koji je veliki deo vedskog znanja preneo ljudima, običnim ljudima, odnosno prilagodio ga, odnosno predstavio ga na takav način u ovom sada naučnom dobu da ono dostupno svim ljudima na planeti Zemlji, znači nije nešto što je apstraktno, sad ti moraš da znaš, ne znam, sanskrit ili nešto, ili da uđeš, jer sama reč Veda znači znanje. E sad,
kako se znanje predstavlja, ono se različito predstavlja u različitim epohama. Ali vedsko znanje je savršeno znanje i Maharishi kaže da su Veda ustav univerzuma. Sad u ovom naučnom dobu Maharishi je to znanje predstavio preko nauke, jer je inače bio fizičar i fizika je dosta odigrala priče u ovoj temi o kojoj govorimo, a s druge strane ono što se zove u sociologiji Maharishijev efekat je u čast Maharishija koji je upravo rekao još krajem 60. godina kada 1% ljudi bude meditirao na jednom mestu, to će stvoriti takve efekte da će čitavo društvo da uživa u dobrobitima tih efekata. I do današnjeg dana preko 50 naučnih studija je to potvrdilo, zato se to i zove Maharišijev efekat. A sada ova priča u Hajderabadu isto će biti propraćena naučnim studijama da se ponovo pokaže i vladama i ljudima kako mogu na jednostavan način da upravljaju društvom, na pozitivan način, da on donosi benefite svima, a ne jednoj maloj određenoj grupi ljudi koja samo gleda da zadovolji svoje interese, a ne zna da upravlja na mnogo širi način. Znači mora da se uključi sila prirode. To zvuči apstraktno, ali inteligencija prirode upravlja svakim delom univerzuma, pa naravno da upravlja i društvenim odnosima. Sad, pošto ljudi imaju slobodnu volju, oni krše prirodne zakone i onda ne dozvoljavaju da prirodni zakoni rade na ispravan način. Šta to znači? Evo, samo jedan primjer uzmimo. Godišnja doba, vidimo da više godišnja doba ne dolaze na vreme kako smo mi to navikli, jel tako, pre? Ili zima ne dolazi na vreme, kasnije počinje, pa duže traje. Ili su jako ekstremna leta, ili non stop se menja vreme i to se u različitim delovima sveta pojavljuju stvari koje se do sada nikada nisu pojavljivali. Naravno da tu puno uticaja ima čovek koji to krši, odnosno određene interesne grupe, ali s druge strane većina ljudi ne živi u skladu s prirodnim zakonima i to znači da kada puno ljudi negativne energiju zrači, onda prirodni zakon ne može da funkcioniše i da radi na potpuno ispravan način. To naravno bi trebalo dosta vremena elaborirati da bi ljudi shvatili, ali tako u našem životu, znači mi možemo da izaberemo da uradimo dobro, dobit ćemo dobre posljedice toga, možemo da izaberemo nešto što nije životno podražavajuće, znači moramo da očekujemo negativne aspekte. Ako jedan čovek utiče na 10 ljudi pozitivno kad meditira, bez da išta poželi, prosto samo što odradi 20 minuta meditacije. Isto tako jedan čovjek može sa jednim potezom okrene neki prekidač, izlije se ne znam, neko akumulacijno jezero, uništi sve redom, primjer. Černobil. Recimo. Ne mora biti namerno. Dovoljno je neznanje. Ne postoji veća nesreća od neznanja u ovom čovečanstvu. A ne postoji veći pročistač od znanja u ovom čovječanstvu. I kada ljudi počnu da se bude, odnosno da stiču znanje, odnosno unutrašnje znanje, zato kažem da se bude, jer svo znanje je u nama, mi ne treba ništa da unesemo s polja. Možemo da učimo različite predmete gde je otišla danas zapadna nauka, ali generalno svo znanje unutar nas. Koji ćemo kanal otvoriti, zavisi koju tehnologiju koristimo. A vedska tehnologija otvara unutrašnje kanale i omogućava buđenje punog potencijala svakog čovjeka. Zato je ova tehnika primenjiva u svim delovima društva. Kad mi faktički probudimo taj kvalitet, a ovo ćemo sada sa Hajderabadom u stvari uraditi, napravit ćemo taj talas, pa će sigurno uticati na dobar deo populacije da se probudi, odnosno da manje krši prirodne zakone. Dakle, ovo je neka vrsta inicijative da se ponovo uskladimo sa tim nekim prirodnim zakonima. Pa između ostalog da, jer nema čovečanstvo ide u pravcu koji baš nije životno podražavajući, nažalost. Da, to deluje da nekako postaje sve evidentnije i jasnije svima, kao verovali ljudi, ne verovali te posljedice. Zato što se ljudi bude, nije ovo prvi put da mi nešto ako pravimo, znači prvi put je napravljena ovako jedna grupa, odnosno praćeno je šta se događa. Prvo istraženje 72. Sad pogledamo koji je to period, to je 50 godina, mi pričamo o toj stvari i ne da pričamo, pravimo grupe. Znači prva grupa ozbiljnija kada su, te 72. tad nije bio CD program, bili su meditacije u Americi, rađene istraživanje. Ali prva grupa ozbiljnija koja je napravljena je bilo kada je bio rat u Libanu. I onda su poslati ljudi na teren da rade, što je bilo jako opasno. I dolazilo je, gde god su radili, dolazilo je do pada zaustavljanja negativnih dejstava, odnosno zaustavljanja ratnih dejstava i onda puste, prestanu da rade.
onda se opet pojača. Pa ona opet grupa počne da radi ubistva, ranjavanje, sve se zaustavlja ili se smanjuje. I tako su radili neko vreme, znači praćeno je šta se događa. Svaki put je utvrđeno kad se to radi, prosto se događa da padne. Sad ljudima to deluje apstraktno, ali opet objašnjam, puno negativne energije stvara haos oko nas, jer su ljudi emiteri toga, ljudi imaju energiju. Imamo i poslovicu, kako seješ, tako žanješ, ja? Akcija i reakcija i to je prirodno dešavanje. Ali bez obzira na ovu grupu od 10.000 ljudi koji ide u Indiju, naravno da ne mogu svi da otputuju i bilo bi isto dobro da mi imamo fokus ovdje u Srbiji da stvorimo grupu koja je dovoljna za Srbiju da održavamo neki mir i da dignemo malo svest, a to je otprilike 300 ljudi, čini mi se. 300 ljudi je nešto što bi moglo da zaustavi spiralu negativnosti, zato što je to kvadratni koren iz populacije Srbije, ali realno bi trebalo oko 1000 ljudi. Znači, zašto je 1000? Izvini samo. Da. Zato što, pomoći će mi misao, zato što 1000 ljudi utiče na 100 miliona ljudi, a mi nismo izolovan ostrov. Znači, imamo bivše republike gde postoje raznih negativnih trendova sa svih strana zbog svega onoga što nas prati zadnjih 30 godina ili ko zna koliko. S druge strane imamo susede oko nas. Znači kad se sve to sabere, to je veliki broj, imamo Ameriku, imamo Englesku koja ima svoj utjecaj, imamo Francusku, svi imaju svoje utjecaje i oni usmeravaju ogromnu energiju da uplivišu na naš ekonomski sistem ili bilo koji drugi. A ako nemamo grupu, vidite šta se događa. Znači vrlo lako se događa neravnoteža na svim nivoima upravljanja državom.